Ke skul ba North Eastern Hill University nehu kalashim ya kisinjam ban pentrekam no ikmat trekam National Education Policy Arhajar Arpo NEP na kabanta kajing puli undergraduate jangka. Vice Chancellor jangka nehu Prabha Shankar Chukla kasni balang ulapan mena pakani ke skul ba kelada betha ya barok ki college ki ba penyasno ya lade bat ke skul ba nehu bakin sedang pentrekam no ikan NEP Arhajar Arpo daga basdang ru hauni usnem pule uban wan menta. Kawai ni kebenta bakongsan jong ke NEP Arhajar Arpo kajing petrekam yaka kadai kajing pergelat thamai no ya kajing puli undergraduate. Katkum kimat trekam ki bathamai kajing puli undergraduate kin salong no saus nam lenter pat ki samla puli kin sayo ru ya kilat ki kabu bakin mi no na kajing puli jongki kani kamut baki samla puli kila banjet ban sange no na kajing puli jongki tang hadin kisnem puli ke banengkong bat kila pat ban puli biang hakanu kon gopor bagi sungo biang ban beteng biang ya kijing puli jongki ulap priang ru ya kijing bakat tu kan teliki college ki lala ban yakendo ha ka ban pentrekam no mardor ya kan kamat trekam jing puli ke bathamai na ka banta kum kini kijing kap ki jaka puli la ailat ru ya ki ban pensange trekam shwa da shisnem puli ya kan kamat trekam NEP Arhajar Arpo. I am ready to implement the new education policy. After this, I am going to conduct a meeting with the principal of the colleges. One thing, how many principals have the problem to implement the new education policy, the first. Second thing, inform the colleges for the even to discuss if they are ready to going to include those colleges students in the our employment drive. Dr. Amprin